rame-rame, kita makan bersama. Doa dulu. Azabannar, amin. Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Bismillahirrahmanirrahim. Makan sayur apa nih? Bebek bulat. Mantap. Kesan makan. Sayurnya apa nih menunya? Apa? Tuh. Doan. Siapa nih yang bebek bulat juga siapa nih? Enak. Mantap. Kapan-kapan mau kesini lagi? Belum aja selesai udah mau ngomong sini lagi. Tuh. Sop. Nambah lagi? Tengah paro? Wih, tengah paro.